Yes, ni munyemerere mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, nizere ko umeze neza hirya no hino aho muherereye. Uyu munsi turi kuwa gatatu, ni tariki 26 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2025. Twinjiye makuru rero agezweho muri aya masaha y'umugoroba, hanini tugaruka ku birebana nuko imirwano yiriwe nuko kugeza ubu ibintu biraye. Ndababwira yuko abarundi bakubitiwe bidasubirwa mu gace ka Kasika. Aka gace kakaba kamaze kwigarurirwa n'abarwanyi b'intara za Sambwe nyuma y'imirwano ikomeye yabahanganishije n'igisirikare cy'u Burundi. Muri iyi mirwano kandi ndababwira ko abasirikare bagera kuri 13 b'igisirikare cy'u Burundi barasiwe ahangaha Kasika. Ndaza kandi kukubwira ko ahitwa Kimbiri na Nyarubemba muri teritwari ya Shabunda mu mikwabo ikomeye, abarwanyi b'intare za Sambwe bamaze kuvumbura intwaro nyinshi ndetse bavumbura na wazarendo zigera ku 8. Ni imikwabo yakozwe ahanga nyuma yuko ibi bice bimaze iminsi byigaruriwe n'abarwanyi b'intare za Sambwe. Turaza kunyarukira ahangaha turebe uko ibintu byifashe. Abarwanyi b'intare za Sambwe bari kumwe na mama 23 na Twirwaneho bafashe kandi intwaro nyinshi muri Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu tuvugana, Minisitiri Nduhungirehe w'u Rwanda amaze kwemeza ko Kagame w'u Rwanda agomba guhura na Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abagahura ngo mu minsi mike. Ibi nabyo turaza kubyinjiramo turebere hamwe uko ibi bimeze muri aya makuru. Kandi ndakubwira yuko kugeza ubu tuvugana abarwanyi b'intare za Sambwe bakomeje kwinjira mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Hanyuma ubu bimeze gute? Ese ubu urahamagarirwa kumenya iki? Ndaza kandi kukubwira yuko abarwanyi b'intare za Sambwe bongeye ingufu mu gace ka Amahanga, ni mu mudugudu wa Masisi uhana imbibi na teritwari ya Walikale, nyuma yuko hano undi haramukiye imirwano. Turaza kurebera hamwe uko byifashe muri Walikale. Abarwanyi b'intare za Sambwe bamaze kwigarurira abasore bagera kuri 40 nyuma yuko ngo babafatanye intwaro, ibikoresho by'igisirikare bitandukanye, ngo bakaba barimo gukekwa ko babijyana imahanga. Ibi nabyo uraza gusobanukirwa neza uko byifashe. Perezida wa Guinea Bissau yatawe muri yombi. Uyu yatawe muri yombi ari kumwe n'abajenerali abagera kuri 2. Uraza gusobanukirwa neza uko ibintu byifashe. N'ubwa mbere ubundi hakumvikana inkuru ngo perezida yatawe muri yombi kandi asa naho akiri ku butegetsi. Ni ibintu byatunguranye rero. Hanyuma mwese aho muherereye mbahaye ikaze muri aya makuru yo muri uyu mugoroba. Nizere ko mumeze neza. Ubwo abari mu Rwanda mu bice bitandukanye nizere ko mumeze neza. Abari mu bihugu bya Afurika namwe nizere ko mumeze neza. Abari mu bihugu bya kure no ku yindi migabane namwe reka twizere ko mumeze neza. Munyemerere rero ibintu bigenze gutya, ubundi mukanya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, reka anongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu. Hano ni kwibendera TV, ngene twamukada nongeye kubaha ikaze aho muherereye. Nizere ko meze neza. Ibitekerezo byanyu turaza kubyakira. Mushobora no kuduha
ibitekerezo munyuze ku muyoboro wacu wa WhatsApp n'akamenyetso ko guteranya 250 ubundi ibitekerezo byanyu tukabisangiza isi nzima. Ushobora kandi no kuba ufite ikindi wifuza kutugezaho, wifuza gutera inkunga y'umuyoboro wa Ibendera TV, nabwo wakoresha iyo nzira. Kugeza ubu tuvugana agace ka Kasika kabaye tombe nyuma y'imirwano abarwanyi b'intare za Sarambwe bahanganyemo bikomeye n'abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi, nyuma yuko abo ku ruhande rwa leta ya Kongo barimo FARDC na Wazalendo bari bamaze kuyabangira ingata. Aka gace rero kakaba kabaye tombe amasaha y'igicamunsi kuri uyu munsi. Amakuru akavuga yuko abasirikare bagera kuri 13 mu Burundi barasiwe ahangaha. Aka n'agace gaherereye muri Mwenga, ni muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intare za Sarambwe zikaba zakoze operasiyo ikomeye cyane birangira bigaruriye aka gace hari mu cyerekezo cya Kamituga. Bivuga yuko barwanye b'intare za Sarambwe bashobora guhita aberekeza Kamituga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero muri iyi mirwano bakaba bongeye kwereka ingabo z'u Burundi aho babera akaga, kubera yuko nyuma yuko abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo, ndavuga FARDC na Wazalendo, abashimyeho ibintu bikananirana ngo bahise bayabangira ingata. Ubwo nabo bagiye basahura abaturage, ikiri inyuma cyose bagenda abagitwara. Hanyuma rero abasirikare b'u Burundi bo bakomeje kwizirika abigira nk'umushumi, nyuma yuko ngo Perezida Neva yabahaye itegeko ry'uko batagomba gusubira inyuma ku rugamba. Kugeza ubu rero abarwanya umutwe wa 23 kuri uyu wa gatatu tariki 26 Ugushyingo bamaze kwigarurira aka gace n'aka gace ka Kasika. Hanyuma kandi bakaba bongeye kwigarurira n'uduce twa Kidasana n'aka Kasika, n'uduce twombi duherereye muri teritwari ya Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yuko n'ubundi iki gisirikare cy'u Burundi kimanitse amaboko. Ingabo z'u Burundi zikaba arizo zonyine zari zisigaye zirwana muri ibi bice, nyuma yuko barwanye ba FARDC na Wazalendo bafatanyaga muri uru rugamba bafashe icyemezo bakamanika intwaro, ubundi amaguru bakayabangira ingata. Kuri ubu rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bari mu birometero bibarirwa muri 25 jya Imwenga centre, nk'uko amakuru abitangaza. Ni nyuma yuko amakuru yacu ya kare twabwiraga ko bari mu birometero 70, na ubu ngubu rero bakaba bageze mu birometero 25. Ubwo mu kanya tugarutse tubabwira ngo Mwenga centre yabaye tombe, ubwo ndatekereza ko mwamufite aho n'ubundi mu ihera cyangwa mu bishingira. Abakurikiranira hafi rero iby'intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barahuriza ko kuba mu gihe Mwenga centre yabaye imaze gufatwa byaha abarwanyi b'intare za Sarambwe amahirwe menshi iyo kwigarurira umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo, kuko ubwo baba bamaze kugenda bazenguruka utu duce twose kandi twinshi, kandi bakavanamo abashoboraga kuba bateza ibyago n'ibibazo mu gihe abarwanyi b'intare za Sarambwe barimo kwerekeza mu mujyi wa Uvira. Kuri ubu byitezwe ko nta gihindutse Mwenga centre ishobora gufatwa mu masaha ari imbere make, dore ko yo na Kamituga ingabo za leta na Wazalendo bamaze kuhahunga. Reka twerekeza ahitwa Kimbiri na Nyarubemba, ni muri teritwari ya Shabunda. Habaye imikwabo ikomeye cyane rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bongeye kwigarurira intwaro nyinshi, ndetse hakaba hanavumbuwe abawazalendo bose bagera ku 8.
amakuru yatangajwe n'abaturage bo muri utu duce aravuga ko Kimbiri na Nyarubemba biri mu majyepfo ya Shabunda nyuma yo kwigarurirwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na Twirwaneho. Ubu ngo imikwabo imeze nabi, hakaba kugeza ubu ngubu ngo ari imikwabo yamaze gutangizwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ubu rero tuvugana amakuru aravuga yuko abarwanyi b'intare za Sarambwe bigaruriye intwaro zitandukanye zirimo izo mu bwoko bwa Kalashnikov, hakaba amagrenade, hakaba amasasu. Ikindi kandi nakubwira nuko abarwanyi bagera ku 8 ba Wazalendo bamaze gutabwa muri yombi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, nyuma yuko n'ubundi abangaba ngo basanzwe mu baturage n'ubundi aho bari barimo kwisha. Ubu rero imikwabo ikaba iri kuba, hakaba hamaze gufatwa ibikoresho byinshi mu buryo butandukanye, akenshi ariko imbunda zafatiwe hakaba ari izo mu bwoko bworoheje. Hanyuma ubu tuvugana rero abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba bakomeje kotsa igitutu abo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Imirwano ikomeye kandi ikomeje muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho kandi amakuru aravuga yuko muri iyi mikwabo n'ubundi abakomeje kugenda abigarurira ibikoresho bitandukanye birimo imyenda yo kwambara, birimo za mobile telefone ijyanye n'urugamba, no kuvuga ibyombo ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bigaragaza ko rwose abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kugenda abagaragaza imbaraga ku rugamba ziremereye. Kugeza ubu tuvugana rero ni munyemerere mbabwire yuko twerekeje mu yindi nkuru ivuga yuko Minisitiri Nduhungirehe w'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga amaze gutangaza ko Perezida Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa DRC bagomba guhura mu minsi mikeya. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda ni Olivier Nduhungirehe yatangaje ko Perezida Kagame w'u Rwanda na Perezida Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazahura mu minsi mike iri imbere, bagashimangira amasezerano y'amahoro ibihugu byombi byashyizeho umukono muri Kamena, no kuvuga mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka turimo 2025. Mu kiganiro Minisitiri Nduhungirehe yagiranye na Radio RFI y'Abafaransa abajijwe igihe iyo nama izabera, asubiza agira ati inama izaba mu minsi mike iri imbere, ariko si iyo nama igomba gushyira mu bikorwa amahoro, kuko amahoro n'agahenge byamaze gushyirwaho umukono. Yakomeje agira ati ibisasu biraswa buri munsi n'indege z'intambara na drone by'igisirikare cya leta ya Kongo, atari gusa ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe ahubwo mu kurenga ku gahenge. Ageze ati igikomeye cyane no ku byaro by'abanyamurenge, abatutsi b'abanyekongo bo muri Kivu y'Epfo mu mujyo wo kwiyongera kw'imvururu y'urwango. Ingabo za leta ya Kongo FARDC nazo ngo zakomeje gushinja abarwanyi b'intare za Sarambwe n'u Rwanda rushinjwa gufasha uyu mutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo kuba aribo bafite akamenyero ko kurenga ku gahenge. Abarwanyi b'intare za Sarambwe n'u Rwanda ngo barabihakana inshuro nyinshi. Abajijwe na RFI ku kuba leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga ko nta mahoro azagerwaho igihe cyose u Rwanda ruzaba rutarakura abasirikare barwo ku butaka bwa Kongo, Olivier Nduhungirehe yasubije ko amahoro azagerwaho gusa ari uko Kinshasa iranduye umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukorera mu burasirazuba
bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nduhungirehe yavuze ko icyo gihe aribwo u Rwanda ruzabona gukuraho ingamba z'ubwirinzi zarwo. Amasezerano ya Washington yo ku itariki 27 Kamena muri uyu mwaka naho ateganya ko hari ingingo runaka uruhande rumwe rugomba kubanza kubahiriza kugira ngo urundi narwo rugire icyo rukora, ahubwo avuga ko impande zombi zigomba kuyubahiriza ako kanya. Muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abarwanyi b'intare za Sarambwe bakomeje kwinjira mu misozi yo muri Kivu y'Amajyepfo. Abaturage barimo guhunga ku bwinshi. Nubwo hari amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono hagati y'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe, ariko imirwano yo irakomeje kugeza n'ubu ngubu tuvugana. Uduce dutandukanye dukomeje kuberamo imirwano. Umwe mu baturage bo muri Mwenga yavuze yuko ngo ari mu nsi y'amasaso menshi. Agira ati guhera kuwa mbere hari amakuru yavugaga ko Kirungutwe harasiwe abantu benshi. Kuva icyo gihe rero kugezana n'ubu ngubu amasasu aracyumvikana henshi cyane muri bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Amagana menshi y'imiryango yo mu midugudu ya Muranga, Akiyeshero na Acicwa Baruzi, kwitwa Baruzi yahungiye mashyamba aho abarara mu buzima, aho bararaguza mu mashyamba. Rero ngo babayeho mu buzima bubi cyane bitewe n'amasasu yakomeje kumvikana muri ibi bice. Ahitwa Rungere Itebo, uwitwa Rungere Itebo ni perezida wa sosiyete sivile ya Mwenga, akaba avuga yuko imirwano ikomeje kongera imbaraga n'umurego muri Kivu y'Amajyepfo. Akabasaba rero ko aba arimo kurwana aba agerageza gutanga agahenge. Ngibyo rero abaturage bo mu gasantere ka Arwindi, Kasika, Chidasa ndetse no mu mujyi wa Mwenga bakaba bamaze ngo umunsi wose mu masasu y'abarwanyi ari guhangana ni hagati y'intare za Sarambwe n'abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe kandi bongeye ingufu mu gace ka Amahanga, ni mu mudugudu wa nyuma wa Masisi uhana imbibi na teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Inkuru mu gitondo nari nayigarutseho mbabwira ko muri aka gace ka Osobanyungu muri teritwari ya Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru imirwano yaharamukiye ikomeye kandi imeze nabi. Kugeza ubu ngubu rero aha muri Nyamaboko ya mbere imirwano yiriwe imeze nabi cyane, ndetse biravugwa yuko harasiwe abatari bakeya ku mpande zombi. Gusa ariko butuvugana imirwano ikaba yabaye itanze agahenge, ubwo birumvikana n'ubundi isaha ku isaha imirwano ishobora akongera kubura nyuma yuko impande zombi n'ubundi nta n'uru na rimwe rurava ku izima. Muri Walikale abarwanyi b'intare za Sarambwe bafunze abasore basaga 40 bose yahitwa Ikashebere, ashinja kufatwanwa ibikoresho by'igisirikare bijyanwa mu mahanga. Abarwanyi b'intare za Sarambwe bamaze gufunga abasore bagera kuri 40 bakaba barafunzwe ejobundi kuwa mbere tariki 24 Ugushyingo. Bakaba barafatiwe mu mudugudu wa Kashebere ubarizwa mu gace ka Ruberike muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu baturage aravuga ko abo basore bafunzwe bakoreshwa cyangwa se bashinjwa kuva mu gitondo cyo kuwa kabiri, bakaba bashinjwa gutwara ibikoresho by'igisirikare byerekezaga mu mahanga muri teritwari ya Masisi, ngo byerekezwaga hitwa Amahanga muri teritwari ya Masisi. Aya makuru yemejwe n'inzego z'umutekano n'abayobozi ba leta abo muri Walikale centre. Amakuru kandi akavuga yuko ngo abangaba
banyuraga i Kasopo mbere yo gukomeza ahangaha amahanga. Nubwo hari amasezerano y'amahoro yasinywe hagati ya leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe Doha muri Katari, haracyakomeje kugenda haba utubazo hirya no hino. Abagera kuri 40 rero bakaba bose tayari bamaze kufatwa cyangwa se gutabwa muri yombi n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Reka twerekeze muri ya nkuru nababwiye mbabwira yuko Perezida Embalo Sisoko wa Guinea Bissau yamaze gutabwa muri yombi kuri wa gatatu tariki 26 Ugushyingo muri uyu mwaka. Akaba yatawe muri yombi ari kumwe n'abasirikare b'amanyenyeri ya generali bagera kuri 2. Uyu kandi hamwe n'abo bombi bakaba batawe muri yombi n'igisirikare cy'iki gihugu. Perezida Embalo ubwe niwe wemeje ko yatawe muri yombi. Mu kiganiro ha Jeune Afrique akaba yavuze ko yatawe muri yombi mu masaha y'isa 6 z'amanywa kuri uyu munsi. Uyu mugabo akaba yatawe muri yombi mu gihe ku cyumweru gishize ari mu bari bahatanye mu matora y'umukuru w'igihugu, ndetse we ubwe akaba yaritangarije nk'uwatsinze amatora ku majwi 65%. Usibye Perezida Embalo Sisoko, umugaba mukuru w'ingabo za Guinea Bissau yitwa General Biyagwe Nantani, umugaba mukuru w'ingabo wungirije yitwa General Mamadou Touré, na Minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu bose kandi nabo batawe muri yombi. Perezida Embalo yabwiye Jeune Afrique ko ubwo yatabwaga muri yombi nta rugomo rwigeze ruba, anagaragaza ibyamubayeho nka coup d'etat yayobowe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amakuru aturuka muri Guinea Bissau aravuga ko ku manywa yo kuri uyu wa gatatu ku ngoro ya perezida anahakorerwa komisiyo y'igihugu y'amatora humvikanye urusaku rw'amasasu menshi. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu gihe ibyavuye mu matora yo ku cyumweru byagombaga gutangazwa ejo ku wa kane. Usibye Perezida Umaro Sisoko, Embalo wigambye intsinzi uruhande rw'umunyapolitike Fernando Dias da Costa bari bahatanye narwo ruravuga ko ari rwo rwatsinze aya matora. Shiti bakunzi ba Ibendera TV, tuganye ku musozo w'aya makuru. Nizere ko mwese meze neza kandi ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ni munyemerere tugane ku musozo, ariko ibitekerezo byanyu mukomeze kubitwoherereza, turaza kugenda atubicishamo amaso tunabisubiza. Ushobora kutwandikira kuri YouTube, ushobora kujya muri uwo mwanya wahariwe ibitekerezo ukatwandikira, ushobora kutwandikira unyuze kuri nimero ya WhatsApp akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 ibitekerezo byanyu tukabisangiza isi nzima. Niba ari bwo bwa mbere ugeze hano, nyemerera unkorere subscribe. Mu gihe ukora subscribe kandi uke gukora no kuri akantu kameze nk'inzogera nisinye adora notification, utamakuru azajya kugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Ndabashimiye cyane rero, amugire ijoro ryiza kandi Imana ibarinde.